Okay sana mwaidhirio mwega wa Mero TV ukambitikire nkethana ngikukwata ugeni kiri nteto cia Mero TV thaa mugwanja ro kuri tariki 16 mweri jwa itandatu mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na ithatu nkoroki gakurikana mbe kuthoro gituthingatiri gukurukira Facebook Mero TV Kenya kana Twitter @Mero TV Kenya rietwa ukambita Gloria Mwirigi na nkiambiria na jarejare kitigo kinya kirimetha yeto ya nteto ni ati akariba igembe ni bachumiriti na kumba kuthoro bakirita ugebo bukonie budgeti ya mwaka jo 2023-2024 dira baba inge bobo nenie kurega kunganirwa na kumba kuthoro bakiuga budgeti ji iritedia tu mutongeria kana tongeria ntuba kuthoro mutorere kajutite na mbere na kuma mwandiki weto wa nteto mukiri wa kunja na gututariria nkoroki project ya barabara no project ya barabara no project ingi ya thirikari no kwereba ne thirikari nande ugo uremboria wachaka gucokia antombetera gucokia ndakwera ne thithagwa na faces njira kinya ugeta no nkuonie nge kibirecia no wenja barabara etera no wenja barabara no keja kaire kukiria kaire drainage no gekira maram no compact it is allowed. Umutetherio mubunge wa gicigo mbunge kia Bure Terence Muthamia kierithia bamwe bakari nterechia nari barabe bumirite kumenerio thondeki bwanjira kumagetemene kuthisaita akaribembe ne baumirite na kurita uge boy ruria bajeti ya mwaka ya 2023 na mwaka ya 2024 rira bamwe babo bakiwa ne bakuona ne boya na ire netomi nonto ninjira imwe yocokanire uchumi bwanthe kuyunga mukono na tukumatika gatwa ami ne barakolokasia ikomea bale tutitangwe na mbesi na bakalitangwe financial bill wa imanto ameasana nonto Kenya to Uhuru Kenyatta na are umedia biotire ende dai to kwende soka normal ikomea after mwaka yoto etete raisi yetu tawe Ruto netite kubwedia Kenya yetu ethro enomo ende woni kintu kirankwenda kinya mwana icio inyelwo goma mutwe no gathura saiti no to bakwithirwa Kenya tena mona Kenya tena mbesa ende bira raisi akwenda kubwedia kakwenda kulia mbesa kenda Kenya to ya nomo ore ukire barabange na muthuro ni bakwamba jetiete guna mwananchi wa kawaida ende ni baita kira atongoria obaraba mikilokirie no ntomonko thai no kotoro bwetete na mbere bukioma kwa uti na imani na video ya mawa no ntugo ete kwa mwananchi kinyambi ade ne no ne thai to kuona ndio tena kwa mangi saiti tete tikinya mutho torora na uyo kwa thai sai no yuko yuko mutoro nya tubute ama natha no ile kitairia torora na sikibute thai ni tete kinyana na turemero jikura wembe kinyaga ya chuku thomba kuthomete kweli ya wetu wake kwanza kuona tu ya hapo atethia na ndinge kuona yandu ya thina nyumba baini othai bila thina thai ni kiu na mpara ngwetegia muntu akethira nyiri na aka empowered kigweke athukuma na akona nyumba ende bila nkiwa ni thirikari ra baje kuchinda kwina minto kithira imauta biashara kwa tuika na kurta kweki environment ira yumupema na akatukuma biashara yake boya na oka nyumba andi ngwetegia andu bara baingi bena nyumba thirikari bokerete itetie uteki into ketite kinya sumbira maisha zote ibweisha daini tetie sukari kila kitu yani udevyo mtu au kireru alinye na shilingi ngirie kia meako riu ni bakwa kinya kiria bunge bamwe baraba metekeretie batetekeretie nonto bakwenda ende ni nsore bekiri kanywene ona inya MP boga kulukirie bili utika bara kulukirie na kwenda ko nonto ito kuona ibo ari na kwaria mbere mantu yau kwa wende bazo tena support view na view bara bwithiribyo na tutena mwabyo na tukwenda kwira raisi yetu nonto ito amutube buboya na ito amwete kure minge muno yakangeta 1% manto ya dedra de same again nonto ura to aere kura to kuona thai nyankuona kinya tumarabana ketu ni Raila uri ni moni kwa ramane ndiko ndete thai no tuni ni oboni ndo ura mutaite da murigere kura na thai ndiko ranwa muno na te kure kwa korona ringi no ndo nerana toroa lakini atukaite tuna ni boto mwapa kubwetia no boto mwapa arira jene kugirio 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 mwanzi Keripotera Mero TV nde mwirio yembe beta mukiri onkonja
Bukisana wanaithiria homwega wa Mero TV na tuitite na mbere nyuma ya Karibagi timene wadine ya Kirwa kumba kuthirwa bagichumiria na muthoro nikira bakuga barabara ya kuma gitimene gwita site eritho manusu nandi constituency manager wa OBC ya mujumbe wa Bore Mugambi Redikiri nombete kuthirwa agichumiria na kumba kuthirwa akibaereithia nikienda bakumba kuthirwa bagitiga mantu jegie matata mwandiki wetu wantoto gakiwa motegi na gututariria nkuruke. Project ya barabara project ya barabara no project ingi ya thirikari no kwereba ne thirikari nande ugo urimburia wachaka gucokia antombetera gucokia na kwera ne thithagwa na faces njira kinya ugeta no nkuonie nge kibirecia no wenja barabara etera no wenja barabara no keja kaire kukiria kaire drainage no gekira maram no compact. It is allowed. It is allowed. Uyu mutetherio mubunge wa gicigo mbunge kia Bure Terence Muthamia akĩarĩthia bamwe bakari nterechia nari barabe bumirite kumenerio thondeki bwanjira kumagetemene kuthisaite kurukirite kiringo bakiugerera rudhoma nuchu na nkinya kugiberigirite wikirwa ramiende timora mwake kibakumuke aria ukozimu terabu leke indiongwa eje ature campaign simple nyo Ngori akiorio nkori masimu arendikiria atere autorata Samuel Ruto aze getimene na Ruto atera sawa gatwekera mikumaza kukuma kerwa monka site okugwa na Ruto wa aurere ndikiri njerega ikarami na rendikiri etekeria nikitha hizi njereze etekirirami togwekera mwaram kuthitha boga Leslie Weza kenda tucokeria biure bira bionthe twina bio ne ate athitheria kwa twikega ikathirira ariko me ate ntukwembere nikibo atukamato jinga bokauga ikinyete na ana tukethera twijekene monkara tuthitheretwe njira lakini etiki na ala kuthoki buru kaba bale kuthithia na ala batiga ndenge kiure giakwa igiki njira eje ta ukuthithia mbeche cha CDF utwira mbeche ikuthira ire iratengeri niu kibao kira kiruga njira eje ithithwa na fuel levy ora tuije tondu itwathomere ituije inyoge to kuthoma fuel levy gwathanaia njira ire yonthe thuki irethori constituency nengi kai county nengi kana imbi nengi fuel levy gekagwatithania nengi Rensri agicokia biuria bia Karibaba ruga njira eno ikarikwa kurutha na yombe kwagira yonthe nuntu tayarire mibango ni obichi ya mubunge wa Bure Mugambi Redikiri gotigira chuguri chiogendi kwagira ntere ino mbiri tigitimene mwankai site. However, barabara ithithwa na face igiri na ewi sheria na ne ukera izio na ikere kuthithia na inyogeta engineer okera ne uakwira so barabara ithithwa kumaja gitimene mwanka wikinyite mwito ne au kuritwa kwa au kwantu intonga teza sawa dakwira ki the second phase oja unatoga second phase irio barabara ewi in the plan igekirwa maram nega compacto na rugura drainage akithirikire no gitankinya njira eno ni ikiritwa kiri mubango wikirwa ramikire budget ya mwanka ya kithirikari mwanka tuyite next week njira eje niraere ya mark for army na mheshimiwa na papers ireko nukwerawa but today otiomba kukara na njira ete gweterwa ete motarabu tweteretera mino mwanka njira kitatia ementinwe mwankege tiatia kuma wandini ya Kirwa na gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Mero TV nyo kambitaga ki Mutegi. Tutitana mbere mraithirio mwega wa Mero TV MCA wa Ntima West Kathorima Ntururu nombite kuthirwa agichumiria mwena achore bamwe na Ntururu Foundation arabombite kuthirwa bakiriunga ndene ya skuru mwanya bakiejaga aritoma uku amwe na tauro chia ana baare akieria Ntururu no gite ibwega ana baare bombe kuthirwa bakimenyerwa nikienda bakumba kuthirwa bagikara skuru na nkuruki kuromba atongere bangi bombe kuthirwa bagichumiria na wiki njara akiri aritwa baskoro mwandiki wetu wa Ntoto Frank Monene na gututariria mkuruki
nĩ gĩkeno kĩa aritũ kuma wadi-inĩ ya Ntima West gĩcigo bunge kĩa North Imenti bagĩkenera Ndunga MCO Patrick Kathuri Mantururu ũrĩa wĩthĩrĩtwo akĩbariũngĩra na mauku hamwe na tũtaurũ twana twarĩ agĩtarĩria kũrĩ na gĩtũmi gĩkĩ kĩnene gĩa gũkaria kana gakarĩ cukuru. So far narwo tũkomba gũkaba cukuru ithano na aja tũrĩ Kenyo Primary School na itumĩte tũkuma Nthimbiri, tũkuma Gĩantune, tũkuma Kĩamĩrĩrũ na tũkuma Mpuri na ntukwe kuthongoma na ugatega aritwa aja bari kwimauku benajo na bangi bena sanitary na tujite na program iji na chore bakwa twi under the Ntururu Foundation na kinya our friend from Zahara Joy ikienda tukomba gukiria kana gakari araka gakarite kainyirikite tukwerewa ini mantu ja kawaida kana inature kwithirwa the menstrual cycle reo batugategera nandi kuthito kuna thina nene muno yana betu bari kumba kugwata kana kumba kuthwa bena the sanitary towels iriko batetheria during kagita kare nikyo tuonete batu kwagirite twanjirie na agenda iji thaizi nikienda tukomba kuba igitari thongi skuru nitukuria kinya well-wishers bangi batu join campaign iji no monka anabetu bari bakare skuru bwaga na betho batina thina nontu te choice yao imombere jo muntu kana inature ore igutwitia barabe na unja tukuboria oigwa wina mwito juju ija twi tayari nikenda tukomba ku gift anabetu na tumbe inya gusukuma thirikari endelea na wazaidi na jo kwima ukubuko na aritwa baba bokiritie nyama kujaji ja kubatetheria nikenda bakomba kuendelea na mathomo jao bwaga ija makai ende itukutumai kugeraje titagwita niketha ngugi nene indi kira kina maana na tukwenda gwita ingutikie ni safari ira nderi antu bantu ma tukaetania nabo na nio ni twanjitie nkumenya with time during kagita go kamyake ene mbere gwitikia mwathani agatutethia na agatumbite kwithirwa tukuringithia ntere cionthe nabo arimu ni bethiritwo bagitariria mantu jara bakurukairana na baba bari gutira gwa cukuru no ntubokwaga tutauru tutu na riu bari na gikeno ni batariritie itagwo Mrs. Gikore nini head teacher wa Kaiginyo Primary School na nduku ya narua nitukenete muno nundu wa kuriungirwo ni Ntururu Foundation ria tutethia na indo nyingi muno ya tutethia na mauku na sanitary towel oiria itucumburite muno ni undu wa twana twetu twatwari lakini nandi ni tukuna twi comfortable class 8 na hata junior secondary school watakuwa sawa sawa na wataendelea na masomo yao sawa na tumefurahia sana. God bless you mightily and you come again. Na mono rira twina shortage sanitary towels iria tu provide wa thirikari chikathira ana betu ibethera bena thina nyingi muno na kaingi kwe baba misa skuru ituje gote mwana ugatira skuru kairi no ntu bakwithira gote na sanitary towels na like a female teacher I am very happy because keme yake au ethirite mbuga oni ngarite anditanite for 8 years na wote mweshimiwa onge otoriongera as a MCA aturetera mantu zaja aturetera ja kurikana aritwa you are the first MCA na tunakushukuru sana na ituije no ntoekana geto ukatuthitheria jange na tuna hakika ya kwamba tutangojea mengi, tunatarajia mengi kutoka kwako. Buthia chore Ntururu Foundation abakwejane na MCA ojo Marija ni Joy Kinoti iyo ni founder organization iraita Zahara Initiative irai Meru County. We focus on eradication of period poverty and gender based violence. Itogweretwe narua ikugwatanira na Ntururu Foundation kuhakikisha that our girls don't miss school when they're menstruating na kuhakikisha they have the information that they need ke ntuko chiao ama siku zao za hedhi. So we are so happy for Ntururu Foundation na tukashirikiana na tukaendelea kugwatana mbadu kuhakikisha that the project is more sustainable and that tugukinyiranya skuru nyingi. MCA Kathuri Mantururu akirekeria ugataga timu yakwa twinyo timu nene ma na ituthetwe twina igitari thongitiria kuba ke sanitary ka kuba nenkira muku bethiritwe na utumira kunde beritana kana gakari mukarire rira igitari rira kinya abethwa bebere ithaia
ati ngo batere gukarakara nikenda bakomba gutetheka kana batekeje kwa misused in the society tukarari mo tukiona taarifa na tukona ora bagutumira buthu kuno ntu baguza kuya na kwenda the sanitary towel na tino na no monka gatonya ngarama ingi kenda omba kumigwathania bata timu yakwa itombete kubaritana na arua na twaboneria ora batiko kuchiando during that period and after that period na kenda nteto chao chimbo karabwega kuma Kainyunyo wadi Nentima West gicigo bunge kia North Imenti nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene Kariba nkoboni bashumiritie na muthuro jumunene untubwa kuthuka wa kioro kiria kirikieni gia Shaba akiaria kana na umwe wa tongeria nombite kuthurwa kiuga rukora rujurene kiorone giki ni ogwati kiria Kariba guntuguku na kuromba thirikari umbe kuthwa igitonyera ni kende komba kuthurwa igitetheria nkroki na ugite kieni giki kyo kithagira kiki thithirwa michemanio ya governor na kinyantu ibethagira bagi chethra michetho ku mwandiki wetu wa Nteto Mwino Mwiti na gututariria nkroki kana na umwe watongeria baitora ri augite utoro bwa Karibu rugwatine bunene kumania na rukondo ria rujurite kiorone ki kuna ri antu ni omichemanio ya ngavana na mithako igiteka kiro giki nene muno gwategera nyuma ya kwaja ki kioro gia public kioro kira kibati utumirwa ni Kariba nkubu especially barabeja gucetha kieni giki stadium yetu ira nene ndene Imenti South naja ki sub county Nkwene Mitungu na ndiki into gage gundigaria nkoroki kieni na kino kyo ngavana Kawira Mwangasa arathithiritie mucemanio mweri muthiru kieni giki buka gitegera ibukona gwatibura twina bundene aja tonto nandi thairo bukona skuru mirimo ekumire koragana thaiti kioro gikiora kinya muntu atiomba kwana gukurukiria kuguru ugateka ruji ruria kanana na thombetie sub county admin wa Mwenda na MCA amwe na atongeria bangi ba South Imenti ni untu umboko gutatira kagita karia bakoba batana ariuga ni kiriga kuona atongeria bakietha kithono kia thina cia Kariba South Imenti onde babaterie kumenyithia ngavana mathina jao sub county wetu admin wetu etwa Mwenda na ndikwa bwana Mwenda ntuija kuona ya ngavana mantu jara tukurukira nkubu au ni tuthurite MCA kuma turathurana kuma gasiracia mwanka na tutete MCA wetu atwitika tutura twitite Kawira Mwangasa na aja atijo twitika tumwira thina iri gutugwete especially Kariba tu bataita baciurigiri kieni giki thaiti na nditurona bareta bagathithia micemania bageta ngavana na arara mine Kobo center lakini batikwenda gutonya na ndene bonania kira giuturithiria kuona ino tutongeria twina bubu bwega tutino tongeria burabu kutegera mwananchi o kawaida kwa tu kanto bageta kioro gikario kinyanto batikwana gukinyirikia tuma mirimo ingite Nkubu nonto ibo bunene monone ni ugwati bunene ndene community yetu rira ngavana wetu athio ya flagship ya maendeleo ja Nkubu ja kuthithia barabara itwanere bario kwari na nominated MCA ora thuri na aja jaweken ikwari na MCA ora uthuri na aja makasi ikwari na atongeria bonde bandagweta bonde ba wonda and mean town and mean lakini re bochumba kweja buthithia kwisigia kithono na nyunjure kwika ya ngavana nara kagitenio kauna rengete mugwe kiringavana wa Meru Kawira Mwangasa akimuria atigire kuri na wait na mbere bukuono maturene amu akarine babaka mwekera ratirine ithurano biejete akiuga kuomba achoreba mama bagoka nawe na achokete akaringa mutwe ombori atongeria bare bathuri South Imenti kwa watu kwenda kuria ngavana atire ugoruga speed ni 400 ntukwera nginda kwirira atire 400 ni taina right direction thaidi utembera 400 kioro antu batina agwitethia bareta bageta na ome i 400 ikyo ndira kwirira 400 ni tige gwita opposite direction reta maendeleo na aja tujone itu tugakomakira tukwira 400 yathia ni njaga na ngavana ugo utitite bwega na antu baba wikite mbere kubati ukwira uma bekwira ya bagakugwithia atongeria betu baba thuritwe na bate kwenda tutegera watu twakinya matuge atiri ritho
tera kwajwa na arwa wajwa rojo no to tenda gutegera mantu yagikari kaojo piora tutina gwita ugategera kiani kine ona ndi antu bayito semania jwa community na ndi bobo mantu jaje no gwati bobo nene nethera tiu kioro giki no twitikiirwe twi community tugakibuthondeka na tugatuika tukariagia mbeca twitwi sigaukaria kioro kikenda nkiripotera metha ya Meru TV ni ukambita Mwendo Mwiti. Mrithirio mwega wa Meru TV, ripoti ya Mwendo Mwiti ni romba kuthwa igitukinye muthia jwa nteto cia Meru TV thaa mugwanja gucukira nkatho chimwanya muno ni ntuba kuthwa uraithirite Meru TV ritwo kambita Gloria Mwirigi.